बायथां गाबो गैया गभर्नमेन्ट बिनि बिसिंनि जों सिगन मान अ प्रफेसनेल सोलोंथाइ होयो नोंथाङाबो गुबुन नोंथाङाबो बागा नोंथाङाबो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट नोंथाङाबो एग्रिगेसन का नोंथाङाबो खायसे चेनेल एनलिस्टमेन्ट जोथोन गभर्नमेन्ट एनलिस्टमेन्ट मान खानाके चिनि बागै तामो हांख्रायखने माले आजि प्रेसिडेन्ट को खानानै सायख'था जोंनि न'नि सम्पति खालायमान खेतर खालै जागा सम्पति खालै केबो कुमाबुफा एबा न'नि बरफ सागेनि दके न'नि बरफ रांति खालि सकनि बागै सिमिनो दखानि बागै नांगौनि सिमिनो चिनि चेनेल न चिनि वेबसाइट न चिनि यूट्यूब चैनल न तै बिसोर पकेट रां कि विशाल गासिनो बा आबोनि मिसिं पलिटिकल पार्टीज नि प्रेसार सामं चित्रा खाने रखनि जब्रब मेन्टेलि जे थाने एमएलए को खाते को बात हिसाबै नि बागै बलाय प्रेसार थाइ सफाय आबो हे प्रेसार अबो जों पासावै सामखायनानै बागै बलाय फटो आबो आं सिमी नरक जतन आबो हे प्रब्लेम फेस खालायना एबा ट्राइ खालामनाय नरक आबोनि बागै kaisa sini controversial जों बांला चेनेल लोगो नुबै माथ्रा 1-2 बोसोर जेंमानि या लोगो गभर्नमेन्ट नि एनलिस्टमेन्ट माने थांगो गभर्नमेन्ट नि एनलिस्टमेन्ट मान खांगांखे बर' आप्रो ओ चेनेल न काisa बिजनेस के रान प्ले जों तो दखानि नामनि बागै निसाव चेनेल न जों रान प्लेबा साम प्ले के वादे ओके बर' दखानि नामनि बागै निखिया ओ चेनेल खबर निबै काisa बिजनेस सेक्टर से काisa बिजनेस प्लेटफॉर्म से बाहि के kaisa channel ko yang pernah 10 lakh randui ulah cengra kasahus ek bosor channel begitu 5-10 lakh investment kena কিন্তু গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট দিখান গাঙ্গে মানলি ন মিনিমাম 2 লাখ 3 লাখ के गभर्नमेन्ट इन्वेस्टमेन्ट मा एके चैनल को क्रॉस कइनाबो 50,000 नियके 1 लाख कासाकासि थायो बिनि 2 पनि 3 लाख दैट मींस 50% बिनि इनकाम गइयो गइयो तो बसरा से वो इनकाम खाइ कम के बस वान चैनल बस खाइ खाना 15 बस खाइ बरनि नाहार बाय चिनि नाहार और प्रोफेशनल सामखायनि इसा फेलाय आबोनि बागै जों इमोशनली एबा दखानि बागै नै सामखायबा जोंबो चिनि मा खेरनो मानानि बागै दाबो दरा फाय सफायना गभर्नमेन्ट नि इन्वेस्टमेन्ट मानानि बागै गभर्नमेन्ट नि एजुकेशन का मानानि बागै गभर्नमेन्ट नि जे फेसिलिटिस दखानि मानानि बागै जोंबो मानानि बुजुग दंखा आबोनि बागै आबोनो साननानि बागै जों साइसौ गोलैनि सानया आं रनजित जेरै फोरांनि सिरि एडिटोरियेल चेनेल दाउ 6 बोसोर रानिंनि दंखा हासे हाबांगो गाहाम सिमिजाक नंमानखा आं गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस नानि बागै आंनि साइसनि बागै आसे प्रब्लेम गैया बा गभर्नमेन्ट एनलिस्टमेन्ट मानानि बागै आबो बासे प्रब्लेम गैया आं साबाय था एग्रिगेशन का मानानि बागै आंनि बागै प्रब्लेम गैया केबो सामना आं साइसनि सिरि जावै थांगे दानोबा आंनि नाहार मुंखा माने नांनाय आं तो माननाय न आंनि लगी चिनि गानावो जे सामखायनेराव चिनि गानावो जे चेनेल सामखायनेराव बर'खौ एनलिस्टमेन्ट मानथुम बर'खौ एजुकेशन कार्ड मानथुम बर'खौ बाका मानथुम बर'खौ गभर्नमेन्ट इन्वेस्टमेन्ट मानथुम आबोनो चिनि नाहारमो केबा आ सानमुंनो माने थांगा के साइजों गोलै सानायलिया साइजों गोलै सानमानो गभर्नमेन्ट एडिसि गभर्नमेन्ट सरकार नेता मन्त्रि केबो पात्तारिया आबोनि बागै चिनि नाहार मखोनो जों पालखि जे खराब बिसालायनाय थांनायाव जों एडिसि सीएम बाय सनादाराव थुबै मालायलायखा चिनि बिमानखौ जों आनो फैसे बिमानो बागैनि कोनो जों साका आनि कक सामानि जराव आं साका जुदि चिनि सानमोनो जों मानिया गाके गन ताकाइसा जरावनो जों कुमुरुं लामाव आचुक खांगाके केमेरा लामाव होबै आबो मेसेज बरफ थांनि छबि नाय कुमुरुं सिबिया जाते सरगो गन ताकाइसा बागै खान जों केमेरा आबो बेराव सरगो बेरे आचुक खांगे मेसेज स्टेट गभर्नमेन्ट नि एकसो को बने थांनि छबि नाव केबाबो हाय जों खाथे के स्टेट नांगला जों सुजुग होगानाय समय होगानाय गभर्नमेन्टआ जोंनि मानथाय मानानि बागै आबोनि बागै मानथाय मानानि बागै सिबिया बोसगांगो 2023 इलेक्शन थाइदों लाइक थांनाय जरावो 2013 2018 विधानसभा लाइका एडिसि इलेक्शन लाइका
गोबां इलेक्शन थायो थांगौ कियाबा इलेक्शन बाबो जों फिल्डआव ओंखारना थांनानै थांनांगौ जा बायसा पलिटिकल पार्टी बिनि फेभार जों निउस थायाखै जोंनाव बुनानि दंनानै बुंखि जोंनाव बाइक सोबायनानै बुंखि जोंनाव बोथारि फैनानै बुंखि जोंनाव सावसायनानै बुंखि कियाबा जोंनाव बाहाय अर्गानाइजेशन नहा बायसा जों थांजां लायखांगाखै आंखा थायो कुनो पलिटिकल पार्टीनि क्षमता दंला केबनो मानदायो लिंनानै केबनो खुमुलुं लिंनानै सय गुबै बायसा गुबैखौ गोमाबि माने यागुलो आबुंथों बिनि पार्टीनि एगेन्स्टआव बक्स साजाग्रा कियाबा जोंनि सामोनगांखै जों गुबै बक्स सानानै जों केबनो खाफुरनानै या जों हासे हाबांनांगौ जों एडिसे हाबांनांगौ जों खाफुरनानै बागैया जोंनि सामोनगांखै जे दिप्राय जोंनि दिप्रासाराव जे नांगौ मानि मांखाय सप्ताहनि गारजागै गावमानि आबनो जों फोरांथि सानानै लामा गोरै दै गोरै माइरं मानिया रेशन कार्ड मानिया गभर्नमेंटनि गोबां मानसि फिस मानिया आबनो जों क'पि सानानै आकौ सानाथां दिनो कुनो पलिटिकल कायसा पार्टीनि क'क साजा कांगांखे आबनो जों गनो टारगेट फेस खामानिया आबो बर' बुजिनानै थांनाय आबो जों जोंनि डिक्लारेशन मानथाय सप्ताहनि बागै जोंनि जे फ्लाइटार जोंनि जे कर्तव्य आबनो जों पालन खालामनो थांगौ जों कुनो पलिटिकल कायसा पार्टीनो जलिबै आसाम फैनाय खामानिया आबोनि बागै जों अबहाय मथार नांगौ अबहाय अर्गानाइजेशन दं नांगौ आरो ini orang Thailand ni buat apa hari nak orang ini asal Thai sampai kita ini orang sini ya baik kalau jadi orang orang itu ni kami ni bagi kemudian press club baik ni kami ni bagi jodoh orang sini awak nak hamil kami ni kan apa tu sini jodoh ni mangkai jadi mangkai kaisa tu ni jenis sini mangai sendiri kaisa tu ni bukan sini aggregation kan mangai sendiri sini nak hamil mungkin lah oh jaga wo ini apa nak 45 jadi nak attendance kau kan sini members kau participate kerja kau kan ke jadi register channel lo sama kerja gini identification kami kau kan ke at least 50% orang ada government runangkan aggregation kan mana di sini government ni kaisa government approve media government approve journalist ni kan akan di sini yang pastor itu jaga tengah-tengah ini wo Guwahati Bobon, agak lah di Hungary, di Bobon Bobon, agak di facilities mana imam. Kebanyakan agak di facilities kamu. Sehingga agak pemahaman ini bagi sih, saya coba ini sih tadi bisa lah ni. Tapi apa hari kena jemput kan jualan apa, jualan nak lah ini, kemudian press club, ni logi di pamot ni atau lo. Tapi apa nak kari gua agak jemput atau ngai lo kurang kan association kan, union kan, tu kancah kita. Cini mangkir apa kurang bisa naik. Oh jaga apa kemudian press club mereka berkipani, kemudian press club mereka kurang itu orang dia. Abu hai manusia kata cini kini sekakmu. Sejak kancah ni kamu sisa kena ni jaga apa boke kurang ni boke association ini sekakmu ni awam sok mungkin berarti katu boke. Sekakmu berlebih maka omor kakana ni sekak omor ni kan sudah lama kok saja. Kemudian press club mas kana ni sekak boke mas evolution asli CM sen application dulu, sen jepro deputation dulu, apa logo sahaja je orang kalau kaisa political party ni, obo kesaktiman, obo purniman, obo kosong ni, borok manusia, borok mata berdapat ni, ini security tu boleh teranggai, CM ni kita boleh apa ki komplain kerja, Kaya ada ni harus apa? Bunyi dok ni borok ya, apa tu tiba saya Algabo sini kami CM itu bila borok belok kesak mana ke bapa ke saya na sabar borok sini tiba sini di sini kan, one story ni sini sini tiba sini kami kerja no, orang sekarang borok itu pun lagi kemana? Apa yang itu kerja? Sini tiba sini kami kerja sama kebiri kapan? One dia, bunyi dok ni borok ya, sabar, cerita isu, ini kanan ni borok, sini kanan ni borok, cerita bahasa nanti sana borok. Kalau iwan nama singkat, tiada aku kopi ni apa hari, borong ni aku hari, wan sumung hari itu kiriman yang jaga, bersama dengan orang bocor anak hakim, bahan kiri di wan sumung, orang organisasi moha, kemudian press club, sahabat mani party club, account for ni hamil ni bagi ya, jodoh media ni hamil ni bagi, karena produk kan ke, kemudian aku ini malah. Di luar itu di kerasa produk akan ke
buto kelajar kangkangke, pungki kerja kangkangke, case kelajar kangkangke ere जों आजारावनो थांनि सुबिनाय जों आजारावनो बय बाथ्रा खौरां थिसनाय आंनासो ब्लगयाबो बायथा थासिं किबामाव थानि किसे आं रिपोर्ट एबा जों बाहायके जेंनायखौ बजागाव जेंनायखौ मोनसान आं खोन्थानो थासिं प्रेसिडेन्ट बसनानि जायगायाव प्लास जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बसनानि जायगायाव स्रांसानि तांनावबो फैदा जों जोंनि किबामाव थांना जेंनायमोन Kaya ako ni siya ng take sa photo Tripura Indigenous People Praise Association bumong na siya kang take sa sinimo ni bumong tong ni ako kasaro sa slide ko baksa ko kini katal panero eba kasaro de membership na harap sa kanya na live thamai 11 tarik May 2018 wo Tripura sarong ni babi kaisa Poksumbedego samung thainai mo khatonga nanguni jung 11 tarik May 2018 bisigo Supari Bagan Vishnunogor ni Srangsati office asuk laikha Apro jung second date narjaka oti prasamo khathama ni bagui 13 tarik May 2018 te sacha asuk lainai plus jo to je karja gorok gorok jung lingui korcha gorok karjian dike जों बिदि कैसा मथा खालायनाय कैसा कमिटि खालायनाय आपरो स्रांसाथिंथों कपिरबांथों जियो प्रोफेशनल डिप्रेसर समंथानि जों लिंहर जाखा प्लस आ दिनो जों 13 तारिखो आइनोहाय स्रांसाथि अफिसो आसुबाय थिका आपरो गोबां मावग्रा दङ जोंनि डिप्रेसननि बिथिङाव अप्रेसनेल समस्या बर'खौ Manjaka, meeting on because of it. Meeting on a executive committee from Kajaka. Here are all time boom person approval of Zabiako. And each of them second in approving executive body of 300 after from the Katamuni. President of Sivaji Deborman is Sansaki, Vice President Arnold Deborman of Kumpuni, Kankara, Secretary Donji Deborman, and Secretary. Assistant Secretary Bimol Deborman, Bimol Beto Dr. Sinimandiana, Loba Koeni, Boa Professor Paisa, Omotani, Assistant Secretary. Theatre Tangaka, Takuk, Approval Pasona, Takuk President Deborman. They members of Congo, Takuk Sosin Deborman, Sosin Monday meeting at the Tanzan and Lukamu, Yaren, Hanif Ali. तो बिनिलाज राजिंग त्रिपुरा ताकू मिटन देवरमा वो भी बाबू कैसा हमारी केवल नेटवर्क कैसा चैनल कंपनी पाली तई विश्व देवरमा और विश्व देवरमा मोनिका देवरमा बेंजामिन देवरमा ओवरऑल था अप्रोनी ये कोयला चिंती क्लासन मिसिंगो और प्रोफेशनल डिग्री Komuni Kazakmani. Member of Sosi Deborma, Hanif Ali, Benjamin, Milton, Vishnu, and Monica. Monica and Srangsati Tanok Nikna. Abang yang lo, sengkai no hai satai sarik mewo, sengkai no hai Srangsati official masuk lagi. Sini orang tani gumung tang onar jangan ini. Apro कैसे proposal काफी ठीक है North East Indian Mongolian Media Association में short form NEIAA North East Indian Mongolian Media Association NIMA Dr. Natal Sakari is Dr. Mongolian no missing up couple that I want to see like that kan they are the sedang awal nak komoditi famman yang lo, awal yang lo 30 tarik kau hai nak hai sen, 30 tarik Mei 2018 sen, advisory komoditi bagi heritage the conference kalau sen ini masuk belajar kan, meeting ko the mandan ko seman kena sama-sama mandan kan, advisory komoditi bagi sen, kerana masih di sini ko sen mungkin kan.
Aku mangga kaita sini buku okra torbola deporma takut Dr. Debulan Kipura takut Dr. Vijay Deporma takut okra dapat samungkang kainai DSF ni founder eba DSF ni agi sikanu samungkai kainai takut okra bon mali Deporma aku mangga kaita dapat samungkainai takut perikah perikangka COVID-19 manjagui takut okra subol Deporma Mangga Kazubindra Deporma abo hai sini bisingo profesional ni khada ni boror roman okra sakra dog dengan karis kani dogui advisory committee wo borok thai mangga ni se nugi mangka kiaba meeting ni ya gulo omo thani resident sabai thang je sibaji obong kafe jeng Organisation form kini bos transaksi official no, kami binaro tangi no, alka meeting go binaro tangi no, sen sampok no organisasi tangi meeting sayo, sekarang itu ratus juga kok salah no. Tiada sen office ni betul lagi, di mohon presiden ni bini aktivis aset kaham kerja, abang bagi sen kepama jora sini mohon lekuen meeting kerja communication berita. Ang sabai thang secretary meeting ni bagi kano presiden bohara kai sokai yalta tagara apa ni bagi ek dui bosor kesana ek thang gasini mon thang sikalo apa yang lo sentai na hai o komodi sen one shop like kita ang pasta bedo sabai thang box like kan sen to besok itu mon thang kazak kia ba inactive namong telenation sen kai di jono hai na te share bin lai sen asuk lai tinai ni apa lagi bagi di box kalaika hanya hai sini aku pamani bagi dah semua bagi kerja takut manas orang kerja apa lagi sentai namai 18 tarik Maret 2020 sentai namai sedang di office sama aku suatu itu menjaga ya kami hendak alta jaga lo meeting call kerja sedang di Malik eba omor kani presiden itu mania Awal ini bagi sentai nak hayar atau mereka, aku sen mubiman ka okra rau sini PhD start korun Deporma, sampai kan botong ha, Chandrasekhar, engineer, Juki Moy, sini bisingo, jauh mana lagi sengat dino, one shot mereka, jauh mana fokus lainnya dia dulu, kaisa proposal kaisa mereka, total ke kaisa community form kaisa sinai. Itu aspek bosor lain kan meya bapak ka ye sama kini rago ini ki dibagai total kesin tadi kaisa komiti koleksi ini kok kalai ka proposal tu usah khasa ka pulang presiden dibagai proposal tu usah ka pakut ni je presiden অংশ লেভেল mana proposal kapan dia keluar datang সমর্থন saya mana bosinan lagi kan asal di sini no Maret 2020 di sini presiden meet kan abang dia keluar vice presiden dibagi umum kasih kan agini kesan presiden kongai sibaji bono vice presiden itu kan tapi sekali itu umum kan hai ani umum kan kalau di diploma assistant secretary kan asal saya mahu diploma umum kai kan treasurer takut pemulung umum kai kan asal di sini sen approval sini jadi organisasi bung selain dia ko tiaba asal proposal kalaika je centangi Mongolian bung ngaragna centangi Northeast ngaragna sendo kaisa state di sen kaisa Northeast ni organisasi ni thangka ka kelam state ni participate nango abone bagi okra advice communication ke ketal ke bung kaisa narajak sinai approve umum narajaka Tripura Indigenous People Press Association abo all state ni sini no participate bangai Northeast ni umum bakere ka Mongolian no bakere ka kera ini ya dulu semua kan saja
real tech bumung change khajamani isu angso khapurjabiya asal sini vice president no sengkuno meeting mandiya unkhana bo pulawa president tomone ko president bin lian bagabo ekta tek thaka abon yaglo domo sangona sengchini vice president no mandiya mi theka abon yaglo sengdrujel sini activity sang suru khalai ya membership of nang laika kasaro sen 7 April 2020 aku Covid Deporma Covid kana bo overmanya Covid tahun yang Covid Deporma tahun apa mai ini bukan sini ini bukan sini region nanti sen mau tani tak apa lagi nak tangui sen sini dan tu sabai pokok lah bayar mau tani tu bayar sini nak mau tanggai ya mau tanggai lagi ya boleh pokok lah lagi ya abo hai kena kecara hai nahai sini mau tani no abang takut komik ini baru terima ni ini no tanggai sen mau tani presiden Assistant Secretary yang sampaikan tadi Rumi bawa dinas pemika mau tani ni sen kalau pokok lagi coba coba elemen lagi abang yang lo sen hai nahai 26 April 2020 ambasani manik rai kai Islam kami abang mulai village community under kopjago ambasa corona ni dalai corona bemar bele sasaran tomoni kora lockdown mulai to mapro boror mase eman india semua suplai kha mos ni sindi aku kai mase eman india dia lo plai jago pro mas suba so plai man ke bahari ni aboni bagi sen o kai ni kami wo thani suplai kha aja gawo sen unya nya pano 200 kg no sen maidum 10 kg 1 kg alu 400 gram derma sapan dari mosko kho soyabin gawo sen ya phal dai kha dalai ke asalo sen sini social activity samkhane thangni sini bisingo khatum mukjaka गोबां बर'आ पार्टिसिपेट खाया थांगै dalai ton komo mani thega iriokno coba sok खायमा mani bisingtui abang yang जों थाइनावहाय जों jointly 2 May 2020 Tikramota Tipa Mohni bisingtui Boro Maidan Koini Baki Boro Maidano जों थाइनावहाय थांलायै आसालोके tabung Tikramota दंनाय Tipra to Tipra mo khalia tabuk to Tipra political party sen thabo Tipra bai Tipa 20 जों kuaya thangai baki boro maidano aidum ya khalaika aidum baklaika apro mangsa khadro to taku donel ambising ya ko abo hai suba suro khalaika जों free of course sapang baklaika free of course marks of baklaika ke aboni bisigi go sini organization ni je khatumung tongthomung kaisa participant klaima mani bagi aro sen dalai kaisa taham achievement ujarka abang yang lo sen hai na hai 13 tarik April 2020 sen kumulung nuai holo free mask tai sanitizer bagjaka aro khai mangja khaiga aro place club ni secretary corona sarkar khai mangja khaiga Tripura Electric Media Society ni secretary Surojit Pal Haimangga Khaiga Haseni je Salka Haseni MP Protima Bumi bini bisingti ko bini particular bini sabai kan bo mask ro sanitizer ro bagi ko man dok sen mugi makha sini ko kuma kunai dirasa arang ni yago e askalama sen bini occupation naiman tha je sini free health insurance ni bagai जोङो ग्रामीण बैंक नि खाते फर्म फिलआप खालामनो the free health insurance facilities को जोङो सायख'लांखा डिक्लेयार खालामनानै के आबो को साबला जों फर्म फिलआप खालामनो जागोन बागै जों बोसोरनि जाराव गाबोनो कन्टिनिउ खालामनो आबो यागलो जेरै आं एका सायखांनो 24 तारिख जुन 2020 जों
Chini mot ni bukhatui Tripura Journalist Union ni recognition mana ni bagay application kaya application kaya ni ya gulono adine madorok borok ni board meeting asokha board meeting asogoi borok kaisa borok ni agenda pass lagi semua citi borok kata tai borok press release kaya और जगह वो 2 नंबर और नहीं है जी और बांग्ला बाइग्राफ सीखा ये तो बांग्ला त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन की आरोपका राज्य जनजाति सांबादिक संगठन त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन के त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन सहयोगी संगठन हिसाबे सम्मति प्रदान करा হয়েছে बरफनि एग्जिक्यूटिव पास हुई बरफनि मथानि रिकगनाइज मथा हिसाबै जोङो Tripura first time ये कोनो कैसे Tripura organization of the recognition manmani अब ये तो newspaper वो करता website वो करता और जगह वो चीनी मौसम घूम रो कैसे कोई क्या recognition manmani रो कैसे कोई क्या अब ये तो सिंगो है ना चीनी मौसम फैक्ट्री प्लेस लिस्ट रो क्या तो रोज़ाका ऑपरेशन लिस्ट में वो है ना है बोलो ना वो सिंग वो रोज़ाका अब यहाँ लो 25 तारीख जून 2020 साल मारी वो सिंगापुर प्रेस क्लब चीनी मौसम फैक्ट्री कैसा प्रेस मीट किया प्रेस मीट को सिंग जायते एजेंडा ना पीली सिंग चीनी शान मुन्नर की शाखा अपनी लोगी आज शान मुन्नर लांगी प्रेस मीट नी लोगी वो नो सिंग सेक्रेटरी का खांगई हासिनी मंत्री का बिप्लब कुमार देव ने खानी डेपुटेशन याहल है चीनी शान मुन्नर का काम माने ले कोमलंगो त्रिपुरा सारत निबागै कैसे प्रेस क्लब लाइजानानि इंथुन पुइलाना चीनी शान मुन्नर फर्स्ट टाइम चीनी मथा शान मुन्नर सामानि फर्स्ट एक नंबर कोमलंगो कैसे त्रिपुरा सारत निबागै सिमिना कैसे प्रेस क्लब फर्स्ट खाबानि खात्रि पश्चिमबंग जाथुन 2 नंबर दङ Tripura media ro nibagai accreditation card soil legalthun kasinga di samani accreditation card government ni bhakai the identification card zarnanthun di number tamo Tripura media ro nibagai security provide khane nibagai sokro punggung yang ni kadina nibagai government base security nibagai base cooperation aba education di number samu saka side number tamo ICA debo Pop-up channel lokno, je tabo konai pop-up channel lokno, accreditation, enlistment, sorry accreditation ya enlistment dasangan thun, eba ICA ni, andaro include kajian thun, ni semua caita sam menotlang thangui, hasini Montreal ka biplop kumar demi ni deputation ya kana ni thang lagi, sini ada deputation no, sini recognize Motha, Tribal Union, Tripura Journalist Union ni Secretary Pranab Sarkar, Obo Haikeno, Agartala Press Club ni Adam Surajit Pal, Obo Haikeno, Agartala Press Club ni Adam Sebakor Taisonabor Sumai Baksa Logi Guri, or Deputation Agartala Press Club ni Logi Tripura Saru ni bagai orang hasil mereka kisah press club Tripura Saru ni bagai kaisa kosong press club nanggut ni sama ni disitu. Asalnya sakbai thang, kubai thang menjaga kursi orang, norumnya sekarang mendalaikan nama ni, norumnya sekarang dah kita sudah naik ni. Or kalau sini bagai dalaikan, lagi rumah orang macam kaisa sal, sini bagai kaisa itikasik sal ni mana, kaisa sesuatu Tripura Saru pemuruk media was kamuslane kaisa organization haseni monti okra bai malai ro hakisin sanam kisema manisal omoni seksikan hasero gobang ma hapang lai thangka tiaba kono hapang ni jara wasen hapang ni monti okra bai malai isnabai thang kubai thang muskan asuki box lai namman abo hai jara ga hamsin mania ko abun yang ro senghai na hai 1 Oktober 2020 साल mari ko Tripura Media Society by kaisa JDD meeting asuk lagi ini san menggonoti san mengkota di sana ni bagai sababong karena ni bagai jendara manik rock pas lagi kan
Abang yaklo cini nasimani cini sanmung nasimani baikak sal taisok baika 12 tarik Februari 2021 haste habang ikuthatui Tumulong Press Club ni Gosimo 12 tarik Februari 2021 kaisa notification diklajaka ini di Prabowo ini ikuthatui Tumulong Press Club no security jaka abo di edisi no notification ni bisingtui saklai mujaka eba order jaka borok ni bagui Tumulong Press Club ni kaisa thai eba nok security disaster enrollment khajakan ni akok to mano sini WhatsApp o notification amman ya rumah sini thane balai tong tong Facebook paika je sini samung paika balai asal sobat kotor khaiman ya khama jeng lasoti haste hapa ni pati gosimung zakha gosimung manka edisi hapa no notification propor zakha Abang yang lo sentai mahai, 12 tarik ko Gosimo to zaman yang lo no 13 tarik ko sini Ipamata Indigenous People Press Association. Sen Tumulong Press Club Gosimo mana Tumulong Press Club ni kuno komiti grade bagui sen hasle hapang ni CM no hakupur hakaham yang mana ni bagui sen ngomong thano Tumulong Press Club plus Ipamata ngui hasilnya mau diapakan begini mereka, aku puri apalan yang bagai, dari sini wadah orang tu, kono aku puri apalan ya, aku hamil apalan ya, umroh apalan ya, oboh hari no, cik hari ni hari kono hai, Tumulong Press Club ni je elemen tu zaman ni apa yo, hasilnya kita saham private di nebak rumah sama dia. Bini lagi bo SD Corporation Chairman takut Mongol Deporma borok thai semua bangsa pemani participant kelajaikan. Awak ini jadi Tumulong Press Club azaikan samprazaka cerai bersahai ke yang kira-kira di sini sentingan di sengkan. Aku bersikap soksoya ko ibu kamu himu lama lo ini tiba makani annual meeting opano Tumulong Press Club ni kaisa busuko nangi sinai kangi nangke omboy ko nangso ni bagai Tumulong Press Club ni nahar nungno sukokan ni bagai sen jodo okon belo samkanya ro sen pal baksa ya pre baksa wansung kanjana ni nangai kami bagai nangke Tumulong Press Club ni je sanmo abo Tumulong Press Club ni sanmo ya abo particular ani baikang ni hamkai ni bagai samung abo particular ini baikang ni baikang hamkai ni bagai o man ni bagai o san abo bagai sing di bawah kasihia kurang untuk bagus kami kalau JJ organization di prasa organization masai nai ada organization Tumulong Press Club ni anda bagai Tumulong Press Club di Jawa Palbaksa yang di bangsa mulai mantan keno, sini sekarang mengomong sini emang ngomong ni ngomong mau tangkai mana ni aku masuk. Jora kalau asal nak harga, kita ini lo, profesional kita lo, macam labra sabui, apa yang mahal kan menjaga muy kotor, kalau jaga masa kita kau jaga kau molok sahaja eba rugi sangkai artis borok kai samun kena tahu kau molok sing nalar naya bo hai motor beriya cenga bo hai leader beriya sing je kubui amno sai kelantuan sanai dau nono joli kake joli uri sanai coba lainnya nangse ke coba bong lainnya nangai abo hai borok nang so jaga wasek entertainment borok ya ta bagi entertainment sing lain mangalag paita pasi obo no ini tentang yo jagawo hotati dinglanya ni nangmani ba spot jorani bisingo salta salani bisingo ipamotani tas annual meeting dinglanya ni nangka mani de senongzaka Tumulong Press Club ni je komiti check a komiti no ipamotabo a komiti no ni khlai dong samu officially samu kaya ni bo
di pamotani presiden di sabon ni sudah kake tik ong semua jadi orang yang yakti senang kan al kami tinggal bawa participate banyak kan kake ke komunal presiden sabon pas sekretari sabon ke oh boron yakti senang kan apa di bagai bos berkaisa actually ni yang kami tahu ibu seni ya bro executive diploma yang namanya apa bos tak tahu namanya Siapa pos terbaik di besaran jeng wansok leika komunal press club ni kamu ni bagi komunal press club the main committee kan kaba di pamor kabo tinggi ketal generation korupsa borok korupsa post nongtun one man one post awal ni bagi ketal borok no yang hak kepakai no ni jeng wansok lagi jodoh ni besaran ni korupsa tu zaman abang bagi meeting begini zakar. Abang kali itu, jadi mak tadi sok kaya dapat di Komunal Press Club Serbia, Komunal Press Club ni logi di Pamotha kurang, ya bagus kami kalau je betal organisation khazan nai, abang khanca ke season SDB kani deputation ya apa nani nago, abang khanca ke je edition ni CM ni kani, jadi hasil ni maharaja itu kalau production ni kani. Hasilnya CM develop dari thani, eba puno political party ni thani seng sangat orang pelangui seng deputation orang yang mana ni kami kau, eba kami mana puno house ni puno media person, soprop jaka, mudah kerja jaka, pungkir jaka, nok pun sebagai kurban kerja di mana, azora itu seng lama awal coba wong korban ni kake, seng Komunal Press Club Serbia, eba di Pamotha Serbia, eba pulang sekian seng pal paksa kece. Orang cai pasta organisation dong, tapi cai pasta jeng palke, abu ni yang sesuatu, nangkang ke lahar asuk naik, nangkang ke SDB deputation naik, nangkang ke police headquarter kami sedot naik, abu ni bagi muslim kebang coba kotor kamor, sanung kotor kamor, jeng kaisa motal, kisah boron ya kau sini tong yang abu hai samro jodoh ni ya bono jodoh ni ngahar mumbai jodoh ni wansubung kaham bai okti ni motor okti future tun ni na ini okti no dingzak mani jadi first season bai ni ya bro free discussion aku thang lai nai free discussion no proses bro ni bumong saklai bro no pula sana ni jodoh jak nai abu ni ya bro jodoh ni no rice kamai jodoh ni no sakai sana ni semua ni jodoh jak nai Omah tanah dulu tangkani bobo hai agenda ro, bobo hai kerja ro, bobo hai problem seng cini, uskan ini besong bernaik, usro, sabana secretary terkai, sabana president terkai, sabana treasurer terkai, apa ro, one sorry ro ni proposal ro ni agenda ro, orang ro, kisah sekarang kebama borok opti meeting logo annual conference logo participate borok ini ada betul ini ada borok itu semua no orang logo prostat di kami ketal sini prostat kai sampai kita bagi sama ini seluruh kipas ini yang Komunal Press Club bagi sama ini orang orang logo mankan kerja ini tak supply box ini manke cawan ini manco dia apa kita jadi ba ini agini sekarang jadi executive committee ini satu orang tinggal, obo dijawab kerjanya kan, besar, obo tadi secretary itu, obo tu koi jurnal itu, ini orang jadi form, orang ya pasakan, aku nak kilap bukai dekana, kilap kai mana di obo no, mau tadi registration, kerja tu membership tu उसका निजे कथा कॉमेडी रो उसके मेंबरशिप फीस नहीं माननी फीस उसके नहीं बहुत लाभों डिसाइड करते हैं अब नहीं लोगी कैसा कोई मंगता के सिर्फ कॉमन हाबो मेंबरशिप ना करने को कोई उनचन बो यूट्यूबर उनचन बो फेसबुक पेज उनचन बो इकिशा प्रोफेशनल बाइक रेंजर सिर्फ कैमरा बाइक रेंजर सिर्फ वीडियो कैमरा बाइक रेंजर सिर्फ DSLR बाइक रेंजर Social media baik kerja, jodoh organisasi membership nahari mana hebat nahar jatun jodoh
이거 할때 너 바이탈 간식을 드리고 지니고 이시자고 상품라이만이 그것만 내고했던 거 암사바이탈만이고 그것만 내고했던 거 그것만 몰투리던 거 아버지야 못하니 프레시덴 바이스 프레시덴 에시스텐트 세크레터리 에시아 시드의 그것만 몰브라티가 있구나 내가 깨보는 꼭 사단이 Kaisa sajakui komuni berpotongan. Abu nomor jotongo palmaksa niwan sabui, kana ni borok niwan sabui, semua kaisa niwan sabui. Sini jebol cuti komuni berpotongan koma kaisa sabedi. Ini bos kami kalau semua pun harus main main. Dia siapa no bos kami jorabo sekretari mantung, presiden mantung. Semua pun posisi nahari borok ni tadi Mumbai, borok ni direction by. जों कमन प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि फांसन प्रेसिडेन्ट फांसन जोंबो मानिबो सोलिनाय जोंबो पसिबल नागारनाय अबाहायनो जत मेम्बारशिप नाहाजार जत आबाद दङ बर'नि दाबि मुंबाय दंलै सिनि मानथाय सरकारिनो सुबुंनि मानानि बागै जों जतआव बांबासा अंखरलाय मान थांथेनो सिनि जे मानसु जागोन मानसु आंथाया सोर जरा गरमना होया सिनियाबो याबो दाय बांदा बुंना फोथार दं अंखरबा खानाहाय जरा आं सिनि खाङो या Hamba sini sekretari report by one speech dan kenalakan sini lapuk dalam ini putri. Sini program kisah schedule change bakal disinai. Sini ke tiga section toko, kaisa angkai free discussion. Free discussion itu contoh susu parai, dalam sekarang iba di sini suggestion toko lo. Angkatnya kaisa toko, sini iba di sini je kedai uniform khazanai. Ada kamu